Hadin katu kene por bana kalian ki doktor bakinas naka district medical and health office bat ki bor punya district kilawan poi hak ceka ka ba H ban siudor nonglang chairman ka Green Tech Foundation lekhi de ka basong syatkan mentala kumba prasngi yei new chairman lo ong bo kloi ban hospital ba sieng dadak sarkar ka pendu no iki project na lompong deng bat ban wengi ka ejahar ka bol ujor persya ya ki dikot ka foundation ulang bu klam pen bor yunu nuru andre wa shemi gani karai bat benrap ba ujet bagi pajba kin long trai ka pung omyam bat banyap mau ban ye ka balong trai ki mendari mano represent ka district administration artli gidiman call off ya ka project lumpong dang withdraw ka faya jungi nganlay da kabasok ng nes hospital nganlay dro siya da pimla banlay umta I request the district administration wat rajbor yang hospital ngadang sutho hi amday mga kran sutho syo naduk kasngi ka banengkong ngam syam lapen bor noro ngasim hi karai ngadang jet bak kipaj ba akin long tribe yang ya kapung umyam bat bangan yap mga ban ya kaba kini kimendar kin yo ban long tribe iya Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya